waseNazaretha. Amen. Ngibingelela abantu labasha egameni lika Jesu. Haleluya. Ngiyabingelela abazalwane egameni lika Jesu. Haleluya. Haleluya. Bazalwane sicaphele nasithi amen, abathi amen uthule. Haleluya bazalwane. Ucaphele nawe utinake bazalwane ukuthi nabathi amen, ngabe nami ngiyasho yini ukuthi amen. Bazalwane basashilo Christian Dube sibonga bazalwane ngiyamthanza uNkulunkulu bazalwane ngiyamthanza kakhulu uNkulunkulu ngoba ngelinye malanga wangendela umusa nami sesemuntu omusha bazalwane nami ngihamba bazalwane uNkulunkulu wangenda ngadibona ukuthi hayi manje ngingumuntu omusha njena uthi uNkulunkulu ungavumi ukuthi ubusha bakho butheleleke ngelinye bazalwane nasifunda thina sithempeli la uNkulunkulu ngoba lokho lokwenda ngokuyafunda ukuthi ungilo yini ethempeli la uNkulunkulu ngoba wena usahamba nalabanye bomake na ukhuluma na ubashumayela ngabe kuyaveta ukuthi ungilo yini ethempeli la Sibele bazalwane inkonzo yemafla sikhombisa bazalwane ngizokhulumela evini lesibili Luka 23 verse 43 haleluya bazalwane ngicela ukuqala ku verse 35 lekhuluma khona ukuthi bantu bema babukela kodwa abaholi bemaJuda bamhaladisa bamphukuda bahlekisa ngaye bathi wabasinzisa labanye ake lisinzise naye nangabe anguKristu lokhethwa nguNkulunkulu nemasosha amphukuda nawo etakuye amnika liwayini lelimunyu adzimade athi disinzise nawe inkosi yemaJuda haleluya bazalwane sina sifunda verse 39 lithi lesinye saletikeleke letatilengiswe safuka Jesu sathi kuye awusiye yini Kristu disinzise wena kanye nathi lesinye sasekhuda sathi awumesabi yini uNkulunkulu ayikuthi ngiphinze bazalwane lesinye sasekhuda sathi awumesabi yini uNkulunkulu ngabe wena uyamsaba yini uNkulunkulu ngabe usesemuntu omusha usahamba ngawusatshela abantu ukuthi hayi mina ngingumuntu omusha mina ngiyayati inzawo yami uyamsaba yini uNkulunkulu ngabe lokho lokwenda ebumnyameni kuyavela yini ukuthi uyamsaba lo uNkulunkulu haleluya bazalwane nasiqhubeka nalo lithi noko sethu silungile ngoba sithola lokho lokusifanele ngalesikwenile kodwa yena kude la konini wase uthi kuJesu ungikhumbule Jesu nase ufikile ebukhosini bakho Jesu wathi kuso ngikutshela ukuthi lamuhla utakuba nami eParadise haleluya bazalwane bazalwane lesibili lithi namuhla ngaba nawe eParadise nasiqala la verse 35 bazalwane bantu bayamhaladisa Jesu bathi hayi phela lona kudzala ashumayela athi yena asisindisweni uphilisa laba labagulako uthi nakakhuluma bantu bashintsha inzaba yena angadisinzisi haleluya intosho namuhla ngalelivi ukuthi uyashumayela ungumake uyashumayela ungumholi bantu bayaphenduka uthi na ushumayela noma uthi na uhlabela bantu bathole umsebenzi uthi na uthandaza tinvotendeke kepha la kuwe akwendeki lutho ingani uthi Jesu ngakhathadeki lamuhla ngitawuba nawe eParadise haleluya bazalwane uDelif lela phakathi Jeremiah 5 verse 1 lisiqalatani izawo tonke lifunisise ukuthi kude namunye na lofuna kulunga kwasimakazi hayi uNkulunkulu akakufunde emngani wakho uNkulunkulu akakufuni naseswa